Tēnā koutou katoa. Today we're going to learn the clock in Māori. Whakarongo titiro mai. Guidelines to start us on our journey are we'll be learning some words. So each rākau will represent words. So mā, one letter word, whero, two letter word, kakariki karirara, three letter word, mā whero 4, ko 5, kakariki maota 6, pango 7, parauri 8 letter word, kahurangi 9 letter word, karaka 10 letter word. An example is hau wha mai ite. Hau, 3 letter word, whai, mai, hau wha, 3 letter word, mai, 3 letter word, I, 1 letter word, te, 2 letter word. Hau wha mai ite. Ka pai. Karaka, karaka, karaka. Ringa poto, ringa ro. Ringa poto, ringa ro. Karaka, ringa poto, ringa ro. Kotahi karaka, rua karaka, toru karaka, wha karaka, rima karaka, ono karaka, whitu karaka, waru karaka, iwa karaka, te kau karaka, te kau mā tahi karaka, te kau mā rua karaka. Ka pai. Miniti, miniti. Hau wha mai ite tahi karaka. Hau wha mai ite rua karaka. Hau wha mai ite toru karaka. Hau wha mai ite wha karaka. Kite, kite. Hau wha kite, hau wha kite. Hau wha kite, rima karaka. Hau wha kite, ono karaka. Hau wha kite, whitu karaka. Hau wha kite, waru karaka. Kupu hau. Hau rua mai ite. Hau rua mai ite. Iwa karaka. Hau rua mai ite te kau karaka. Hau rua mai ite te kau mā tahi karaka. Hau rua mai ite te kau mā rua karaka. Tēnā koutou katoa.